Iako ljubitelji životinja i oni koji štite prava životinja ne vole te scene, ali urezane su nam svima u sjećanje kada kauboj u kaubojskom filmu jaše konja, pa ono, konj neće, pomalo kaska i onda ga malo mamuzne i konj potrči. Naravno, postoje puno bolje metode da bi konj potrčao. Evo, recimo, ove Tesla, gledam, lagana je metoda, samo stisneš gas i ode. Bosna i Hercegovina se ponekad čini kao nekakav konj koji bi mogao i puno brže. Bosna i Hercegovina se čini kao država koja bi mogla puno bolje, a kako potaknuti gospodarstvo u Bosni i Hercegovini i to na najbolji mogući način, to će vam reći naredni panel. Njegov domaćin je gospodin Boris Krtalić, direktor u tvrtki Novis d.o.o. Molim lijepo da ga pozdravite toplim pljeskom. On ima opasan zadatak odgovoriti na ovo pitanje, ključno za gospodarstvo u Bosni i Hercegovini, ali i kroz narednih sat vremena voditi ovaj panel. Nakon tog panela idemo na stanku za osvježenje, samo da znate odmah. Boris, izvoli. Hvala imenjače. Prije svega, samo da se zahvalim organizatorima, svaka čast. Mal tim ljudi je ovo iznio ovu organizaciju. Tesla. Mal tim ljudi je iznio ovu organizaciju, tako da ekipa svaka čast. Ovo je prva godina, evo nadam se da će biti još buduće, tako da veliki pljesak za njih, molim vas. Uradili su jednu stvar hrabro, znači staviti konferenciju u ponedjeljak jutro, to je recimo krši pravila recimo Google korporacije koji su rekli da ponedjeljkom i petkom nema sastanaka, ali ko što je tema ovdje kaže kako potaknuti gospodarski razvoj, tako smo se odlučili mi sve paradigme da riješimo, da sve stereotipe riješimo i da vidimo kako možemo zajedno potaknuti gospodarski razvoj. Ovdje vidim puno ljudi koji su sudionici gospodarstva i prilično je izazovno na ovakvom volatilnom tržištu kako sad imamo, globalizacija, sve to direktno i indirektno utječe na nas, tako da iskreno veselim se, velika mi je čast što imamo ovako dobre paneliste, pa ću i vas zamoliti kasnije da svojim doprinosom potaknete naše paneliste, postavite pitanja, tako da počet ćemo lagano sa predstavljanjem. Prvo bih pozvao gospođu Samiru Sulejmanović, voditeljica odjela bilateralnih odnosa pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomije. Vjekoslav Vuković, direktor Vanjsko-trgovinske komore. Profesor Tomislav Volarić, profesor i voditelj IT centra na Mostarskom sveučilištu. I Vedat Suljić, direktor tvrtke CTOR Sarajevo. Poštovanje svima. Smjestili ste dobro? Opušteni? Znači, krenut ćemo lagano. Samira, ja ću odmah preći ovako osobno. S obzirom na vašu ulogu u ministarstvu i općenito pričamo o gospodarskom razvoju, koje biste ovako istaknuli bilateralne odnose sa nekim drugim zemljama koje trenutno imamo u Bosni i Hercegovini, što trenutno možda čini razliku u ekonomiji i možda istaknuti neke pokazatelje što vi smatrate da je zanimljivo trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i kasnije možemo možda napomenuti što bi vi voljeli u budućnosti vidjeti pri nekim drugim odnosima. Prije svega zahvaljujem se što izuzetno sam počastvovana što sam ovdje danas i kao neko ko se dugo godina bavi pitanjima vanjsko-trgovinske razmjene i investicija u okviru Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a također što imam priliku razgovarati pred ovako renomiranim skupom koji zapravo su okosnica privrednog razvoja Bosne i Hercegovine u budućnosti. Dakle, šta bih ja u nekom ograničenom vremenu htjela reći iz naših iskustva i analiza koji smo se mi bavili?
Dakle, po meni, dva ključna međunarodna ugovora Bosne i Hercegovine su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i regionalni sporazum o slobodnoj trgovini poznat u javnosti kao CEFTA sporazum. Ovaj drugi je zapravo dugo vremena izazivao prilično negativne konotacije, pa čak i svojevrstan otpor, ali vrijeme će, a i podaci pokazati zapravo da je to bilo prilično bezrazložno i da je to jedno od rijetkih tržišta na kojima Bosna i Hercegovina stoji vrlo dobro. O Evropskoj uniji možemo govoriti puno duže. Ja mislim da će brojke koje ću ja sada zapravo u ovom svom kratkom izlaganju iskoristiti zorno pokazati koliko je Evropska unija kao tržište nama važno, dakle ne samo kao set vrijednosti i društvo koje mi želimo da se pridružimo, već zapravo kao jedna važna alatka u razvoju Bosne i Hercegovine. Dakle, samo u 2023. godini, to su zadnji podaci koje imamo za cijele podatke, dakle, uvoz u 2023. godini iz ova dva regiona u Bosnu i Hercegovinu vrijednost, dakle, 70,64% ukupno registrovanog uvoza u Bosnu i Hercegovini je sa ova dva područja. Izvoz iz Bosne i Hercegovine u ova dva bloka iznosio 91,67%. Dakle, 91,67% ukupno bosansko-hercegovačkog izvoza je plasirano na ova dva tržišta. Ostatak svijeta, dakle, to je ono što želim naglasiti, uvoz je činio 23%. Taj ostatak svijeta je zapravo Kina, da bude vrlo otvoreni. Dakle, izvoz Bosne i Hercegovine u taj ostatak svijeta je 5%. Ali ono što je zapravo najvažnije, da je 50% ostvarenog deficita u 2023. godini upravo sa ovim ostatkom svijeta. Dakle, šta sam htjela reći? Da su ova dva tržišta ekstremno važna za bosansko-hercegovački izvoz, a da eventualni problemi koji svakako ima svuda su zapravo negdje na nekom trećem mjestu. I zadnje, ali ne manje važno, ono što nas nekako najviše boli, nije to specifikom Bosne i Hercegovine, to je zapravo trgovina poljoprivrednim proizvodima. Dakle, izvoz u Evropsku uniju poljoprivrednih proizvoda je 46% ukupnog izvoza i ostatak izvoz na CEFTA područje je 40%. Znači 87% izvoza Bosne i Hercegovine poljoprivrednih proizvoda na ova dva tržišta. Ja bih ovdje stala, dakle mislim da sam napravila dobar šlagvort za nastavak diskusije. Samira, odmah da vas priupitam, znači brojevi su tu jasni, znači kako vidite sada daljnje pristupanje potencijalno BiH prema EU u razvijanju daljnjih trgovinskih odnosa i novih bilateralnih sporazuma? Očito da brojevi pokazuju da smo na pravom putu. Slažem se, dakle, nesumnjivo je da mi trebamo raditi na diversifikaciji izvoza, ali moramo biti realni, kao što je jedan od organizatora realitet. Dakle, moramo krenuti sa osnova realnosti da je bosansko-hercegovačka privreda vrlo duboko integrisana sa dva regiona koja sam prethodno pomenula i tu je zapravo osnov za naredni rad u narednim godinama. To ne znači da ne trebamo nastojati istražiti ostala tržišta, ali to mora biti u okviru kapaciteta Bosne i Hercegovine koji su sada trenutno vrlo ograničeni. Većina toga se plasira vani. I ono što također želim naglasiti je da Bosna i Hercegovina nije samo regionalno, dakle u smislu geografije locirana u dijelu svijeta koji je nužno povezan i sa regijom i sa Evropskom unijom. Dakle, mi u svojoj državi, u institucijama usvajamo propise koji su evropski propisi. Dakle, izlazak na neko treće tržište na kojem postoje propisi koji su iole različiti zahtijeva dodatne napore i dodatne financije za kompanije iz Bosne i Hercegovine koje su uglavnom male. Dakle, to su mala i srednja preduzeća koja prosto ne mogu sebi priuštiti taj trošak. Ne treba vam reći da je Evropska unija najveći trgovinski blok na svijetu i dalje i svojim regulativama zapravo postavljaju svjetske standarde trgovine. Dakle, ako već s nekim trebamo da se usaglašavamo, onda je definitivno to područje. I kada tu prođete, ja mislim da onda zapravo ste sposobni da se borite sa svim ostalim izazovima, a to usklađivanje zapravo je po meni zalog za ekonomski napredak Bosne i Hercegovine u budućnosti. I koincidira sa našim političkim ciljem da postanemo dio te velike i po meni vrlo važne porodice.
Hvala. Vjekoslave, kad smo već na temi EU, evo, Samira je dala odličan uvod. Na temelju tvog iskustva, što su problemi najveći domaćih poduzetnika pri usklađivanju sa EU standardima? Znam da je široka tema, ali nešto ovako na temelju iskustva i razgovora sa poduzetnicima, što bi istaknuo kao najveći problem pri ovom usklađivanju? Pa dobro, prije svega, evo, dobro jutro ili dobar dan svima i čestitke naravno organizatoru na ovako jednoj hrabroj konferenciji koja treba zapravo da napravi jednu sinergiju, ja bih kasnije kazao bolje jednu koordinaciju između države. Država je zapravo sinonim javne administracije u cijeloj Bosni i Hercegovini sukladno njenoj kompleksnosti, privatnog sektora, odnosno realnog sektora i ovoga financijskog sektora. Zbog toga mi je jako dobar šlagvor dala kolegica prikazujući zapravo ovu statistiku i ove podatke. Pitanje izazova Evropske unije, mi svi znamo da postoje neki globalno politički svjetski izazovi na koje doista ne možemo utjecati, kao što je to gospodin Sardarević već rekao, ratovi, pandemije, nagle migracije i tako dalje. To je nešto na što definitivno nismo nikada mogli utjecati i jednostavno moramo biti dovoljno agilni da se prilagodimo. U principu razgovora sa poduzećima zapravo shvatamo da su preživjeli i opstali oni koji su najprilagodljiviji tim svim novim sustavima, problemima ili onome što se zapravo dešava oko nas, dok svi oni koji su čekali da netko riješi njihov problem ostali su negdje na začelju kolone, tako da kolokvijalno zapravo kažemo. Što nam je zapravo ostalo od onih izazova u Bosni i Hercegovini na koje djelomično ili nekako možemo utjecati, to je radna snaga. Definitivno odlazak mladih ljudi, da li je to rješenje o povećanju plaće, boljim uvjetima, nekim drugim životnim standardima i tako dalje, to najbolje znaju oni koji se bave s time, dakle oni koji trpe tu posljedicu, a to su dakle poduzetnici, odnosno uvažene kompanije u Bosni i Hercegovini. I naravno, jedan od tih izazova kako sjesti za stol, kolokvijalno kazano, sa predstavnicima Europske unije da se čuje glas tog privatnog sektora. Evo, do sada znamo zapravo činjenicu da je Europska unija koja želi Bosnu i Hercegovinu u svom sastavu i Bosna i Hercegovina koja želi biti na putu Europske unije zapravo dobiva pravila o kojoj svi znamo putem Ministarstva vanjske trgovine, ekonomskih odnosa, Vijeća ministara i svih drugih tijela u Bosni i Hercegovini i ta pravila postaju jako striktna i vrlo kruta. Onda dolazite u problem njihovog implementiranja. Kako to primijeniti u praksi, kako to primijeniti u našem ekonomskom okruženju, ovome o čemu je kolegica govorila o Europskoj uniji, CEFTA pa i nekim trećim tržištima. Tu nastupa privatni sektor koji mora dati svoj glas. Da li se njegov glas zapravo čuje ili ne, zato se zapravo i borimo. Taj izazov smo prevazilazili na način da evo putem Eurokomore i zahvaljujući resornim ministarstvima smo dobili posebno poglavlje koje se zove Business Chapter, gdje je zapravo Europska unija, odnosno njihov komesarijat za proširenje, shvatio da je privatni sektor Bosne i Hercegovine mnogo brži nego ovaj tromi aparat kojeg na neki način kolokvijalno zovemo država, jeste država, zbog njegove kompleksnosti i da moraju konzultirati privatni sektor kako primijeniti neka od tih pravila, a da ne bude strašnih posljedica. To se pravda zapravo jednom vrlo jednostavnom činjenicom. Ako 70 i nešto naših roba izvozimo na tržište Europske unije, pa ko bolje zna fiskalna, ekonomska, pravna i druga pravila poslovanja sa Europskom unijom nego oni koji tamo zapravo izvoze i koji već rade na tržište Europske unije. Zašto da ih ne pitamo kako primijeniti neko pravilo, kako ga prilagoditi, da li je svako pravilo Europske unije striktno i primjenjivo na svaku državu članicu, pa automatski po tom nekakvom principu i na Bosnu i Hercegovinu, nisam siguran. Dakle, moramo čuti glas ovih kojih se tiče. To je jedan od najvećih izazova, pored svih ovih koje smo ranije kazali i zbog toga smatram da upravo taj trokut, ta sinergija država, privatni sektor, pa evo i financijski, odnosno bankarski sektor moraju zajedno djelovati da bi ta pravila bila što prijemčljivija onih na koji se ona odnose. Evo toliko za početak. Sad si mi dao dobar uvod za iduće pitanje. Baš sam htio pitati kako komora može podržati lokalne i BiH poduzetnike s obzirom na očitu zelenu tranziciju koja se događa u Europskoj uniji i uvođenju novih digitalnih tehnologija, jer imate jaku mrežu, komunicirate s obje strane i sigurno tu ima domenskog iskustva kako se može itekako pomoći našim poduzetnicima. Pa upravo to, dakle, u Bosni i Hercegovini zapravo funkcionira jedan komorski sustav, dakle, različit sa svim razinama i mi cijenimo, dakle, upravo tu našu komunikaciju i tu sinergiju. Kao što sam kazao, putem Eurokomore zapravo lobiramo za ona pravila koja će biti bitna našim kompanijama u Bosni i Hercegovini. A što zapravo činiti kad govorite o digitalizaciji, obnovljivim izvorima energije i tako dalje?
Definitivno, veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini u nekim počecima smatraju da je digitalizacija jako veliki trošak. Ona nije trošak, ona je zapravo investicija i došli smo u fazu da više o digitalizaciji ne govorimo. Govorimo o umjetnoj inteligenciji. Onaj tko nije do danas digitaliziran ili nije shvatio što je to digitalizacija, ostaje na začelju jedne kolone i definitivno sad trpi neke posljedice, o čemu smo malo prije slušali, da li će to ući u bilancu, u poduzeće, vrijednost poduzeća, tvrtke itd., itd. Međutim, danas ulazimo u nešto novo. Ali evo, ostavit ću to kasnije za drugi dio odgovora, kad budemo malo govorili o tim kompetencijama, kad je primjena tih sustava u pitanju. Nastojali smo pripremiti poduzeća jednim dijelom da podignemo tu svijest, pa smo uradili prve analize stupnja digitaliziranosti BiH društva. Prije 4 ili 5 godina smo to radili i vjerujte, nije bilo teško, to je prazna knjiga. Naše društvo je bilo jako na niskoj razinu digitalizacije, da se razumijemo, posebno, dakle, veliki dio kompanija, osim onih koje su bile potaknute potrebama dobavljača. Da bi zadržali svoju konkurentnost, da mogu izvoziti, morali su se prilagoditi tehnologijama i onda kažemo preživjeli su oni koji su zapravo najprilagodljiviji. Danas, što se zapravo dešava? Danas ulazimo u neke nove sustave. Svi govorimo o ESG-u, svi govorimo o dekarbonizaciji, karbonskom porezu itd., itd. Nastojimo da potaknemo kompanije što prije da uskočimo u taj vlak kako bi zadržale svoju konkurentnost. Nizom radionica, konferencija, radionica o karbonskom računovodstvu, o izračunu karbonskog otiska koji je neophodan svima vama koji ste ovdje, bez obzira da li se bavite proizvodnjom električne energije, mineralnih gnojiva ili IT sektorom, jer koriste ogromne koncentracije obrade baza podataka, servere koje troše električnu energiju, a ne znamo kako je ona nastala, jer tu je princip sljedivosti jako bitan. Dakle, bitno je da što prije uskočimo u taj vlak. To poticanje tih kompanija održat će konkurentnost, jer upravo plaćanjem karbonskog poreza koji ostaje u Bosni i Hercegovini imate fond iz koga možete forsirati obnovljive izvore energije i kasnije dobiti zelenu energiju, pa reći imate zeleni čelik, zeleni aluminij i tako dalje, a to je princip održavanja konkurentnosti. Dakle, ulaganje u nove tehnologije ili digitalizaciju, umjetnu inteligenciju zapravo vas drži konkurentnim na ovom tržištu o kome smo već govorili. Tomislave, Vjekoslav je dao dobar uvod. S obzirom na sve prisutnu digitalizaciju, poduzetnici se često okreću u sveučilištu u potrazi za radnim kadrom i pritisak je uvijek na sveučilište da proizvodi kadar koji je spreman za tržište rada. A kako se sveučilište nosi sa svim ovim promjenama koje se događaju i koliko digitalizacija utječe na same studente i na aktivnosti vezano na sveučilištu? Jasno. Evo, ja bih ponovio što je Vjeko rekao, pohvale organizatorima na ovoj konferenciji. Dodao bi da bi još jedan stup trebao biti obrazovanje, kao što je rekao Vjeko, znači ok, financija, ali bez obrazovanja apsolutno ne ide ništa. Evo, mi na sveučilištu u Mostaru se borimo na takav način da ulažemo u mlade ljude, jer kažemo digitalizacija je tu, ali mora neko provesti tu digitalizaciju. Znači, bez edukacije ne ide apsolutno ništa. Zadnjih 7-8 godina mi radimo prvo smo osnovali IT centar, nismo imali praktički ništa i na taj način smo radili, međutim tu radnu snagu zadržati na sveučilištu u Mostaru je praktički nemoguće, jer taj jedan programer ili čovjek koji je ekspert u digitalizaciji, on po nekoj sistematizaciji treba imati veću plaću od rektora. Ako znamo na koji način radi sistematizacija, administracija cijele države, cijelog društva, onda je to praktički jako teško. Mi smo u nekim slučajevima uspjeli jer smo se na neki način napravili spin-off firmu unutar sveučilišta u Mostaru, znači napravili smo DOO tvrtku koja posluje u EU, znači okruženju, i na takav način mi angažiramo naše stručnjake sa sveučilištem u Mostaru i pokušavamo njima dizati plaću na taj način. Znači, ko je dobar, angažiramo ga i on u biti radi za sveučilište, međutim digitalizira neke druge sustave. To nije toliko ni samo održivo, to je samo spas za početak, međutim moramo na takav način raditi. Mi imamo problema, gospođa je rekla, sve su pravni akti prilagođeni Europskoj uniji. Čini se da neko drugo tržište imamo problema. Sad zamislite, mi digitaliziramo škole, imamo 5 županija. Svi su pravni akti u 5 županija drugačiji. A ne samo, znači tu su izuzetno veliki izazovi što nam treba, znači prava digitalizacija kreće od dobrog pravnog tima. Na takav način gledamo. Sad, što je digitalizacija donijela sveučilištu? Donijela jako puno. Ako smo malo bolje pratili, a teško pratimo svi što radi sveučilište u Mostaru, mi znamo da je sveučilište pometnulo leđa u koroni, pa je onda bila spas za sve škole koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. Mi smo bili onaj centar gdje je bila neko živo bilo škola, da nismo imali platformu ne bi to mogli napraviti. Druga opcija je, kako je kolega Vjeko rekao, zelena tranzicija. Razmišljamo o određenim data centrima, ali dodamo onu značkicu zeleni.
i razmišljamo puno o digitalnoj Europi i tu radimo, evo tu nam je naš Aeronet s partnerima jednu ideju na koji način pomoći ne samo školama, obrazovanju, nego ići prema data centru zelenom. Tako da puno je nekih aktivnosti i projekata, međutim sama edukacija u ljude, to je nešto što je daleko najbitnije i mislimo da se sveučilište mora transformirati, da puno više čuje javnih sektora. Mi na takav način pokušamo i s našim konferencijama, otvaranjem doktorskih studija, čuti javno tržište, privatno tržište, na koji način da dajemo potrebe tržišta rada. I za sada uspijemo, međutim, kažem, bez cijele vertikale, cijele države i cijelog sektora, to ide jako sporo i mislim da tu treba određene stavke mijenjati. Jasno, jasno. Ja ću samo pohvaliti, digresija mala, ako smijem biti diskretan, pohvalit ću organizaciju konferencije koju ste imali na sveučilištu u IT-u. Bilo je baš odlično i nastavite samo dalje i to je nešto što u budućnosti stvarno će trebati ne samo i Mostaru i Hercegovini, nego cijeloj državi. Ali na temelju toga pričali smo, očito je da se u IT sektoru stvari puno mijenjaju i vi ste na tragu toga. Koliko vidite izazova pri nekim drugim, ajmo reći, drugim fakultetima, koliko je teško primijeniti, pogotovo ovim klasičnim sveučilištima, neku vrstu digitalizacije gdje možda samo sveučilište sam fakultet nije spreman za takvu vrstu promjene, a očito je da tržište traži takav kadar. Jasno, u biti sveučilišta su dosta spora u svojim odlukama. Sama je digitalizacija ide teško, međutim moramo raditi na način da gledamo strateški. Mi smo napravili digitalnu strategiju sveučilišta u Mostaru, znamo točno koje su strategije, izglasane na Senatu i to je dosta izgleda sporo, ali u biti znamo koji red ide. Na takav način moramo razmišljati i o kadru. Mislim da je na početku, na uvodnom izlaganju Davor rekao, mislim da će biti da svak traži da utroši vrijeme i da ima od njega određene koristi. Na takav način se mora transformirati obrazovanje. Znači, morat će biti kraći ciklusi studija, znači ne će svako tijete studirati 5 godina i na takav način mi polako se okrećemo, otvaramo par određenih online studija, međutim ne online studij na način idemo pisati 3+2 godine, nego online studij gdje će postojati jedna košarica, ja želim imati taj kolegij, nešto prema cjeloživotnom učenju i svako želi imati up-to-date znanje i na takav način se mi moramo transformirati i na takav način i radimo. I tu nam pomaže jako puno digitalizacija. Jasno. Hvala Tomislave. Vedade, pričali smo evo i o EU putu, o kadrovima, o nekim izazovima koje u Bosni i Hercegovini imamo i vidimo da je ta zelena tranzicija očita. Na temelju tvog iskustva, što bi istaknuo kao nekakvu prepreku, ne samo prepreku, nego što bi istaknuo kao razliku i proces prilagodbe između lokalne regulative i neke EU regulative kad pričamo o održivom razvoju? Hvala na pitanju. Prije svega da ja pozdravim skup, to valjda tako spada, ali zaista poznajem ekipu, sarađujemo dugo godina i zaista mi je drago. Nije lako pod nedjeljkom bilo koga skupiti, a kamoli 200 ljudi. Zaista kapa dole, ja lično sudjelujem jako puno organizaciji konferencije, znam koliki je napor iza ovoga i zaista sve pohvale i nadam se da će se ovo pretvoriti u jedan kontinuitet. Ja sam preko 15 godina u domenu zelenog poslovanja, da tako kažem, i to je neki predmet mog užeg poslovnog i karijernog obrazovnog puta. I pokušavam to gledati stvari pragmatično. Ovo što je Hrvoje rekao, jako mi se sviđa, da država treba biti servis. A državu ne poistovjećujemo samo sa softerom i sa institucijama na državnom nivou. Evo sad su izbori, dakle to su i do lokalnog nivoa, dakle jako puno stvari se može organizovati i na lokalnom nivou. Ono što je pomalo izlizana stvar, ali moram to reći, jeste da mi ne trebamo samo raditi copy-paste stvari koje su rađene negdje drugo, pa čak i ono što nam je jako blisko kao što je Hrvatska i druge zemlje koje su nam susjedi i koje su napredovali određenim stvarima. Mi moramo stvari prilagođavati lokalnom kontekstu i lokalnim uslovima. Mi imamo hronični nedostatak implementacionog kapaciteta na svim nivoima i ja to dijelim na 3 kategorije. Kao primjer ću navesti strategiju financiranja adaptacije na klimatske promjene koju smo radili, koja je procijenila da za tu provođenje te strategije u planskom periodu 10 godina treba blizu 7 milijardi američkih dolara. Implementacioni kapacitet Bosne i Hercegovine je 8%. Znači, i kad bi stavili novac na stol, mi imamo apsorpcioni kapacitet samo 8% u 10 godina. Prije svega, to je nedostatak
ljudi, dakle imamo fizički nedostatak ljudi da implementira stvari. To je jedna, ja bih rekao, stvar koja nije naravno presudna. Imamo ovo što je u više navrata spomenuto, znanja i vještine da se nešto implementira. Mi i dalje proizvodimo kadar koji će proizvoditi VHS kasete, floppy diskete, a daleko smo u cloudu, vještačkoj inteligenciji, da to plastično pojednostavim. I treće, malo se o tome možda priča, su procedure, operativne stvari, da se, to make things happen. Dakle, da se zaista na terenu stvari dešavaju. Taman i kad imate ljude fizički i kad imate njihovo znanje, moramo imati procedure, to su zakoni u jednom smislu, nekom širokom shvatanju, ali na operativnom nivou moramo imati to, što bi se reklo, in place. Nadovezati se na ovo što je rečeno, da država treba biti servis. Država treba, pod navodnicima, pitati, evo, ako smo mi država, pitati privredni sektor šta je nama činiti, kako napraviti uslove da se kapital artikuliše i da se on oplođuje. I država treba napraviti playground koji će to omogućiti. Bosna i Hercegovina, kao sve ekonomije u svijetu, najveći izvor novca je u džepovima fizičkih lica. Preko 70% deponovanog novca na bankama je u vlasništvu fizičkih lica, što kroz plate koje primamo, penzije, ušteđevinu, suvlasništvo u firmama koje imamo itd. itd. Preko 50% od tog novca koji građani drže je štednja. Preko 50% te štednje je štednja po viđenju. Ljudi nisu ni oročili, gdje je inflacija. Ljudi, doslovno rečeno, ne znaju šta će ulagati, sad to je neka druga stvar. Da se vrati na ovo, dakle, država treba stvoriti uslove da se taj novac afirmiše i da se on može investirati u isplative projekte, prosperitetne projekte, kao što su između ostalog digitalizacija, zelena energija. Ja ću u drugom dijelu svog odgovora se nadovezati na konkretne načine, šta smo mi istraživali i do čega smo došli, na koji način se to može zaista i uraditi u Bosni i Hercegovini. Hvala ti, Vedade. Sad kad smo na tragu toga, kako vidite trenutnu situaciju što se tiče ulaganja u obnovljive izvore u Bosni i Hercegovini? U Hercegovini ima kolokvijalni izraz, solarna mafija ulaže na sve strane. Je li nešto to što je održivo, što će biti dalje prisutno? Kako vidite općenito ulaganje u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini, možda presjek nekih trenutnog stanja i budućnosti što se događa? Mi imamo trenutno, to je informacija stara možda pola godine, otprilike oko blizu 10 gigavata u zahtjevima za obnovljive izvore energije velikih postrojenja. Dakle, tu nisu, kako se kaže, uhvaćeni projekti malih kapaciteta, 100-200 kW, dakle to su veliki kapaciteti. Svi oni se neće realizovati jer ne mogu dobiti prije svega priključak na mrežu. Ovo što kažete, solarna mafija, možda ne bi taj termin koristio, ali novac ide tamo gdje se vidi da će narasti. Mala digresija, to je termin koji je vezan za Skype mafiju, kao iz Skype-a je izašlo puno firmi, tako i nije ništa bezobrazno. Ne, samo kažemo da držač dođu političke korektnosti na konferenciji, tako da tako da je to, ja bih u neku ruku rekao, veliki doprinos tome jeste i trendovsko investiranje. Ja vidim da komšija do mene investira u solarnu elektranu, ja imam višak novca, obzirom da su banke u Bosni i Hercegovini prelikvidne, stopa likvidnosti je preko 200% iznosila u prošloj godini, i posljedično investitori su dosta likvidni, onda gledaju gdje će taj novac investirati. Izgradnja, stanogradnje i tako dalje, ima svoje limite. Hajmo onda šta je sljedeće, šta mi nudi nekakav potencijalno lukrativan biznis. Ljudi misle, iako on u neku ruku jeste, ali nije toliko koliko misle lukrativan biznis ulaganja u obnovljive izvore energije. On jeste dobar, ali zaista ima jako puno nepredviđenih stvari, nepredviđenih rizika koji se ne anticipiraju. Onda ljudi često kada krene investicija, kada se realizira, kaže nisam ovo vidio, onda je stopa povrata na investiciju puno niža nego što su možda očekivali. Ja ću u narednom pitanju još detaljno dotaći nekih stvari koje smatram da treba raditi da bi se sistematiziralo još više potaklo ulaganje u obnovljive izvore energije. Jasno. Hvala. Možda jedno sad ovako za sve paneliste pitanje, plastično pitanje. Kako vidite trenutnu ekonomsku situaciju u BiH? Ko želi prvi? Biću kratka, ne bih propustila nikako da kažem šta mislim na ovu temu. Znači, mi smo radili jednu analizu o vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine u prethodne 2 decenije.
I mi smo ostali, pa možda je prejaka riječ, ali nemam adekvatniju, zapanjeni. Koliko smo mi dobro prošli s obzirom na okolnosti i uvjete u kojima su bosansko-hercegovačke kompanije poslovale. Dakle, kapa dolje svakom poslovnom čovjeku u Bosni i Hercegovini koji je uprkos svim preprekama uspio da nastavi da radi. Šta želim reći? Dakle, ta naša otpornost je po meni ključni faktor koji trebamo iskoristiti. Dakle, situacija nije bajna ni sjajna, to svi znamo, ali ako uspijevamo u ovakvim ograničenim i specifičnim okolnostima da pravimo rezultate, ja samo sebi postavljam retoričko pitanje šta bi onda ti ljudi radili kada bi uvjeti za poslovanje bili puno bolji. Dakle, postoje okolnosti na koje mi ne možemo utjecati i to nije sporno. Ali postoje načini, evo gospodin gost sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine nam je to lijepo objasnio. Dakle, kada planiramo možemo smanjiti rizike ili ih diverzificirati tako da to ne bude takav udar kao što bi eventualno bio ako ne radimo predviđanje. Ali u svakom slučaju postoji mnogo stvari koje mi unutar države možemo uraditi da se lakše nosimo sa situacijom. Dakle, nije dobro, ali je odlično u kakvim okolnostima radimo. Hvala, vrlo su to zanimljiva pitanja, neću reći da su triki pitanja, nema jednostavnih odgovora na ta pitanja, ali Bosna i Hercegovina kad govorimo o ekonomskom programu i planu zapravo je vrlo stabilna država. To govore zapravo i naši pokazatelji da inflacija pada, da BDP raste, iako smo pali 1 milijardu konvertibilnih maraka u cjelokupnom izvozu i onda se nastavi jedna panika u Bosni i Hercegovini koja je zapravo medijska panika. Ako promatramo period unatrag 5 godina, naš izvoz je rastao za 7 milijardi. Dakle, jedan pad, moramo proučiti zapravo zbog čega je došlo do tog pada. Ovisnost o njemačkoj ekonomiji i njihovoj autoindustriji i padu izvoza naše električne energije za gotovo 400 miliona konvertibilnih maraka, jer nemamo više onih industrijskih postrojenja i potreba koja su nekada bila. Dakle, samo u 2 čimbenika vi imate jedan veliki pad. To govori ono o čemu je kolegica rekla, to je naša otpornost, ali problem ove ovisnosti o drugim ekonomijama nas vodi u nekakvo, tako reći, blato. Kako taj problem riješiti? To su upravo ti nekakvi unutarnji i vanjski čimbenici ili rješenja tih problema. Unutarnji, naravno, svi govorimo o poreskim rasterećenjima, smanjenjem doprinosa, povećanjem plaća itd. itd. To su neke poreske i fiskalne reforme koje se moraju desiti unutar Bosne i Hercegovine. A šta je s onim vanjskim? Vanjski su traženje novih tržišta. Kao što ste vidjeli iz ovog pokazatelja, 90% naših roba vezano je samo za 2 tržišta, EU i regiju CEFTA. Šta je s onim ostalima? Zašto ne osvajamo Sjevernu Afriku, Bliski istok, kolokvijalno, ne ratno, naravno ekonomski, da izvozimo, da se borimo i za ta tržišta. Naravno, postoji nekada princip ogromnih transportnih troškova i naše nekonkurentnosti, ali moramo biti vezani za velike igrače. Dakle, jedno od tih rješenja će biti i traganje za novim tržištima. Hvala. Tomislave. Pitanje je općenito, već sam zaboravio koje je bilo, ali reći jako vijeko općenito nešto. Da, stanje. Kolega bio rekao, ne trebamo kopirati, slažem se, znači treba znati kad treba kopirati, kad ne. U biti mi kad gledamo digitalnu transformaciju, ja mogu reći s te stavke, znači problem je kad digitalnu strategiju radi od općine do razine države. Svak radi svoju, niko s nikim ne priča. I onda imamo tih problema oko toga, znači na koji način ulaga strateški. Evo sad smo govorili, svi znamo o ChatGPT-u, ne znamo li koliko on troši struje, da li je on zeleni, na koji način on radi. Ako znamo jedan trening da bi napravio određenu proceduru, traje 3 mjeseca, potroši se 5 do 6 miliona eura struje. Koja? Znači moramo sami znati da je to samo za velike igrače. Znači imamo koristiti tu tehnologiju, ali ne moramo pisati u strategiji da ćemo raditi data centar da treniramo određene procedure. Jer nismo dovoljno istražili, ali vjerujte mi u digitalnim strategijama određenih županija postoji na takav način rečenica da napravit ćemo svoj ChatGPT. Tako da u tom pogledu ne možemo sve kopirati, treba nešto iskoristiti, ali definitivno lokalno razmišljati treba, ali treba znati kada. Na takav način pogledati tu stavku. Ali međutim, nama će država ovdje najveće pomoći na način da nas pusti u nekom pogledu. Ako nam može pomoći, nek nam pomogne, ali u puno tih određenih procedura svi poduzetnici, ja bih gledao i Sveučilište u Mostaru, želi razmišljati poduzetnički. Znači, mi imamo jedan proizvod se zove znanje. Nama ga nije lako izvesti ako nam tu neko ne pomogne, pa čak bi rekao i smeta. I na takav način treba gledati cijelo društvo, a to je da bude određena sinergija. Koliko to sad izgledalo općenito, ali mislimo strateški razmišljati da je potrebno puno više u ovoj državi. Hvala. Ja ću pokušati biti kratak. Ja bih rekao isto nešto na čemu je Bosna i Hercegovina
palo posljednjih više sada od 15 godina su strana direktna ulaganja koja su otprilike do pred one korone krize 2008. godine, financijske krize, imala trend rasta i bila su, ja hajde u susreć možda i planska, iz razloga što je najveći dio tih stranih direktnih ulaganja bio usmjeren ka bankarstvu. Mi nismo imali kapacitet kao država nakon dešavanja 90. godina da razvijemo zdrav i robustan bankarski sektor. Inostrani kapital je tu ušao. Ja bih rekao da danas imamo jedan vrlo, vrlo stabilan bankarski sektor kao rezultat toga. Mi moramo poticati strana direktna ulaganja, ali planski. Dakle, digitalizacija vjerovatno je jedan od segmenata gdje mi još uvijek nismo na nivou gdje mi možemo razvijati određene tehnološke stvari, gdje možemo privući inostrani kapital da paralelno mi razvijamo svoje kapacitete, onda da mi budemo u određenim segmentima preuzimamo primat, ako ništa na lokalnom tržištu, onda i osvajamo ova druga tržišta na temelju tih znanja. Dakle, Srbija je lider trenutno u regionu, ne želeći sada komentirati politiku koja to vodi, ali zaista napravili su ambijent da privlače enorman izvor stranog kapitala za razvoj određenih stvari. Tako i Bosna i Hercegovina smatra da ima enorman potencijal da u kontekstu stranih direktnih ulaganja također potiče ekonomski rast. Vedade, može odmah pitanje za tebe i za sve paneliste na temu toga, kad već pričamo o stranim investicijama, ali ne samo o stranim, i o domaćim. Evo, sam si malo prije istaknuo da ima puno novaca koji stoje deponirani na računima. Što je potrebno uraditi da poboljšamo poslovno okruženje u BiH kako bi privukli dodatne strane investicije, ali i potaknuli domaći investitore? Mi vidimo i da domaći investitori investiraju u zemlje, u susjedne zemlje Europske unije. Kako zadržati domaće investitore, ali i dovesti nove? Koji bi tvoj neki... Evo, neću izmišljati ništa novo, uzet ću ono što Svjetska banka koristi kao reper za prognoziranje da li je određeno tržište zrelo za privatni kapital ili ne, i što je bio u stvari presekan recept Margaret Thatcher kada je radila privatizaciju energetskog sektora u Velikoj Britaniji. To su 3 stvari. Vladavina prava, dakle mora postojati vladavina prava, zakon koji postoji i na papiru i koji se sprovodi s jedne strane, transparentnost u donošenju odluka i u objavljivanju informacija. Evo, uzet ću kao primjer kod nas u energetskom sektoru feed-in tarife koje su navukle antagonizam ka jednoj velikoj grupi investitora, budući da su u velikoj mjeri dodjeljivanje netransparentno. I imamo treću stvar, mogućnost procjene rizika. Nijedan investitor neće ulagati u tržište u kome on ne može sa sigurnošću procijeniti rizik. Procjena, samo ime kaže procjena, ja procjenjujem, ali možda imam backing od strane institucija, statističkih ustanova i tako dalje. Hrvatska, recimo, ima agenciju koja prati to, koja objavljuje izvještaje, publikacije koje pomažu investitorima da procjene rizik, da zna novčanu jedinicu koju danas uloži, hoće li ona se oplotiti ili ne u budućnosti. I to spomen 3 stvari na kojima treba raditi. Jasno, hvala ti. Tomislave, tvoja perspektiva? Ja se s kolegom slažem. Evo, ja gledam iz određene perspektive na nekom malom mom primjeru, imamo solarna elektrana na kući. Da bi je čovjek stavio, treba angažirati pravnika. Evo, treba tu pomoći, znači, našim malim poduzetnicima na način da olakšamo tu stavku. Međutim, evo, sa strane sveučilišta, jer dolazim iz te pozicije te i tu sam na panelu na nivou sveučilišta, mi moramo na sveučilištu Mostaru, znači, digitalizacija, međutim, više ići, znači, u praktični nivo znanja, znači, više dolaziti u tvrtke. Evo, ovdje vidim gospodina Miću Crnca, znači, nedavno su bili naši studenti sa digitalizacijom u njegovoj tvrtki, pa imaju što vidjeti. Međutim, mi znamo da u dosta tvrtki kad odemo nemamo što vidjeti. I u tom pogledu, znači, na takav način moramo razmišljati, znači, da pomognemo tvrtkama, ne na način da kopiramo nešto sa strane, nego nešto napravimo ovdje lokalno da se možemo diviti tu. I na takav način, evo, sveučilište u Mostaru radi, nije kopiralo ništa na sveučilištu u Mostaru u pogledu IT-a. Znači, napravilo je svoj IT centar koji digitalizira škole, digitalizira sveučilište, ali i na tržištu digitalizira određene druge sektore. Evo, sad je kolega spomenuo Svjetsku banku. Zajedno smo sa Svjetskom bankom radili za tvrtku Regos digitalnu pametnu mirovinu. I na takav način mi vidimo da je tu Regos i mi smo sve napravili, a sve novce je pokupila Svjetska banka. Tako da na takav način moramo razmišljati što su nam sve ti stranci i u biti omjer da bude puno pravedniji. Evo, toliko. Hvala. Vjekoslave, ovo je tvoj domaći teren. Otkrij nam tajne. Gledajte sad, puno je toga na domaćem, na nedomaćem terenu i otvorili smo dosta dobrih tema danas ovdje i žao mi je što poslije moram opet na neku drugu konferenciju.
Gledajte, otvorili ste pitanje odnosa javnog sektora, obrazovnih institucija, ulaganja u obrazovanje, kako doći do tih kadrova da bi došli do faze digitaliziranja. Evo sad danas govorimo i o već umjetnoj inteligenciji. U prošli petak smo imali prvi summit umjetne inteligencije u Bosni i Hercegovini i imao sam priliku da slušam predavanja o kojima pojma nemam. Došlo se do cloudinga, slušao sam ljude iz Amazona koji 20 godina koriste umjetnu inteligenciju i ja vjerujem da nisam bio jedini da je auditorij ovako stajao, gledao, zar je moguće? Da, moguće je i ta umjetna inteligencija koja je već tu nije nikakva budućnost, ona je sadašnjost za mnoge, a to što mi nismo uskočili u taj vlak na vrijeme ili već moramo, to je sad nešto drugo. Ali evo da se vratimo na ovaj dio, dakle, kolega Volarić je nabacio loptu na volej, to je odnos javnog sektora, privatnog sektora i obrazovnih institucija i kakav je taj odnos zapravo. Najlakši odgovor bi bio da mi moramo prilagoditi obrazovanje potrebama realnog sektora, tačka. A taj proces između svega toga je strašan. Dakle, ogroman, kako prilagoditi silabuse, kako naći kadrove za tu vrstu obrazovanja, educiranja, kako ići u tom pravcu. Dakle, nešto je što je jako, jako kompleksno i jako teško. Upravo ti kadrovi, rekli ste sami, dakle, znanje ne treba da bude izvozni proizvod, znanje treba da napravi, kreira proizvod koji zapravo izvozimo. To sad ulazimo u fazu onoga da zapravo znanje koje pretvorite u profit predstavlja nešto što se zove intelektualni kapital. A intelektualni kapital danas jako rijetki računaju kad računaju vrijednost nekoga poduzeća. Uvijek govorimo o onim, znate, nekretninama, financijama, bilancama, stanju kapitala i tako dalje. Niko ne kaže koliko imamo kvalitetni ljudi, koja je to mreža ljudi, koja zapravo stvara taj kapital, koji čini dio tog intelektualnog kapitala i naravno, problem jeste kako procijeniti poduzeće i kako procjenu vrijednosti intelektualnog kapitala unutra izračunati. Dakle, ljudi su nam najveća vrijednost. Kuća, zgrada, stroj ili bilo što drugo ne funkcionira bez čovjeka. Zato nam je potrebno obrazovanje, a to obrazovanje kad usadimo, pretvarimo u profit, dođemo opet do nekakve nove vrijednosti. Pokušao sam istražiti ili malo proučiti načine vrednovanja i vrlo su kompleksni, od Skandinavija navigatora koji govori da je nacionalno blagostanje Finske jest jednako financijsko blagostanje plus intelektualni kapital. Prema Eriksonovim nalazima oni opet u svoj intelektualni kapital uračunavaju i viziju poduzeća koju napravi čovjek, strategiju, operativne planove, radnika, njegovo znanje, njegovo vrijeme, njegov vlastiti networking, pa tek onda dodaju imovinu, nekretnine, financije i tako dalje. Dakle, jednostavno ja bih volio da danas, sutra, kad budemo govorili o vrijednosti nekog poduzeća, uključimo ovaj segment vrijednosti onoga čovjeka koji zapravo nosi to poduzeće, kreira znanje i vrijedno radi. Hvala ti. Samira? Ja bih jednu rečenicu na temu ove saradnje, ništa previše pametno, ali to je po meni prvi korak. Mislim da svi trebamo malo spustiti svoje egoje i biti otvoreni u dijalogu, znači i privreda, i institucije, i akademija. To za sada nije slučaj, možete se slagati sa mnom ili ne, ali to su moja iskustva. Dakle, to je korak broj 1 da bismo uradili sve ovo što je gospodin Vjekoslav rekao. Vratila bi se vrlo kratko na investicije. Dakle, to mi je nekako druga bolna tačka i drugi dio portfolija kojim se bavim. Dakle, direktne strane investicije ne dolaze zato što ste vi napravili one-stop shopove. Ozbiljne investicije se ne završavaju za jedan dan. Divno je ako vi možete da završite neku proceduru brzo, ali mi znamo da termoelektrana ne počinje sa radom za jedan dan, jer je to nemoguće. I to nije moguće nigdje u svijetu. Dakle, ono što sam ja naučila da investitori žele i domaći i strani je pravna, regulatorna transparentnost i sigurnost. Dakle, da vam je jasno poznat set pravila po kojima poslujete i da je to konačno. Da to ne zavisi od toga da li ja za šalterom sjedim ili u nekoj kancelariji ili neka druga osoba, već od toga da li vi ispunjavate te propisane uvjete koji su vama unaprijed poznati. Dakle, to je jedna stvar koja je važna. Druga stvar koja je važna, da ne može neki lokalni ili nebitno državni ministar ili funkcioner preko noći ustati ujutro i reći od danas poslujemo ovako. Dakle, jedna regulatorna sigurnost. Pravna sigurnost. Dakle, da u trenutku kada mislite da je vaše pravo ili vaša investicija na neki način oštećena, imate mehanizme koje možete koristiti da tražite ispravljanje toga ili nadoknadu štete. Nažalost, to u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Mi nismo jedina država s takvim problemima, ali šta je bliže, to vas više boli.
I ono što je također važno da zaključim, dakle, investicije u Bosni i Hercegovini i domaći i strani su dobrodošli. I mislim da tu nemamo nikakvog spora. Ono što ja mislim kao neko ko se time bavi dugo je da za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine su važne određena vrsta investicija. Ja ću iskoristiti izraz koji ne znam prevesti, to su efficiency seeking investments. Znači, to su investicije u kojima mi nešto proizvodimo i imamo neku tehnologiju ili neki know-how sa kojima ćemo mi stvarati novu vrijednost i naši radnici koji su vrlo obučeni već sada, sticati neke nove vještine koje ćemo moći iskoristiti za podizanje vrijednosti proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Dakle, divno je ako imamo hotel, to je super, ali tamo radi, ne znam, 50 čistačica i 20 konobara, što je također važno jer i taj sloj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini treba zaposliti. Ali ako želimo zaista razvoj, onda trebamo investicije u kojima ćemo stvarati dodanu vrijednost. I stoga propisi u Bosni i Hercegovini po meni trebaju biti kreirani na način da indirektno potičemo i privlačimo takve investicije. Hvala. Hvala. Prije nego što pređemo prije nego što animiramo publiku ovdje i na pitanja, pitanje jedno kratko za kraj. Vedade, počeći s tobom. Za kraj možda da istakneš iz tvoje neke perspektive, evo svi ste u izlaganju to na neki način plasirali tu informaciju da treba biti bolja komunikacija između javnog i privatnog sektora, či bolja usklađenost zakona, da se slušaju poduzetnici, da obrazovni sustav isto sudjeluje u tome. Što bi ti za kraj istaknuo iz možda svog domena i održivog razvoja, što bi istaknuo kao neku ključnu stvar koju ćemo prolaziti u narednom periodu? Za energetiku... Može energetika. Pa ja mislim, ja se pokušam zadržati na obnovljivim izvorima energije, da ne odem preopćenito. Prosječni investitor u Bosni i Hercegovini u obnovljivi izvor energije, bez obzira na kapacitet, prolazi horor. Administrativni horor koji traje otprilike u prosjeku 3 godine. Znači, od momenta kada ste vi odlučili da investirate i prikupili sav kapital, pa možda čak i uradili neki idejni projekat, do momenta puštanja u pogon treba otprilike 3 godine, nekada i duže, u rijetkim uslovima kraće. U Njemačkoj treba 12 mjeseci, u Španiji 8 mjeseci, u Kini 6 mjeseci za isti reper veličine projekta. Ovdje govorimo isključivo o administrativnim stvarima, znači ne govorimo o nekoj specijalnoj tehnologiji, o nekim specijalnim znanjima itd. I to je ona treća komponenta koju sam rekao, procedure, dakle da pretvore projekte u ideje u realizaciju, implementaciju. To je dakle jedna stvar i to je ono na što smo na neki način direktno, indirektno spominjali, država treba da radi svoj posao. I Evropska direktiva o obnovljivim izvorima energije, treća inovirana iz prošle godine, na 42 ili 44 mjesta spominje simplified procedures. Dakle, mora se i zemlje određene članice Evropske unije, Hrvatska nije ni tu posebno napredna, također ima jako spore procedure za odobravanje projekata obnovljivih izvora energije. To je recimo jedna stvar. To je naročito vezano za velika postrojenja. Mi smo u Bosni i Hercegovini, evo tek nedavno je u službenim novinama objavljen novi zakon o obnovljivim izvorima energije. Pravilnik o aukcijama je u nacrtu, u Republici Srpskoj je to nešto ranije usvojeno, ali na terenu se po tom pitanju još uvijek ništa nije desilo. Sada se dešava jedna prebacivanje loptice iz jedne ruke u drugu ruku. Investitor žele graditi, nemaju priključenu kapacitet, ne mogu se priključiti na mrežu ako govorimo recimo o prenosnoj mreži, a elektroprenos ne želi da ulaže u mrežu bez nekakvih garancija da će se zaista te investicije dešavati. Sada je to jedna igra mačke i miša, štetu ko trpi, trpimo naravno mi građani jer se s time smanjuje naša energetska neovisnost u nekoj budućnost. Ono što mi radimo i zašto zaista mislim da će dešava se i mi tu recimo jako uspješno sarađujemo sa jednom organizacijom iz Hrvatske, sa Zelenom energetskom zadrugom. Mi radimo na procesu decentralizacije, naročito malih zajednica, malih sredina, dakle da se radi decentralizacija, odvajanje od velikih elektroenergetskih sistema i postrojenja. Nek mi ne zamjere, znam da ima ovdje i predstavnika elektroprivrede, ali to je zaista put, govorimo o raznim putima kojim Evropa ide. Evropa ima cilj da do 2050. godine od dvije osobe jedan bude i proizvođač i potrošač, to jeste prosumer.
Taj proces decentralizacije je u osnovi puno jednostavniji i brži, budući da se dešava na lokalnom nivou i mi već danas imamo te mogućnosti, dakle, da se to dešava. I analogno na ono što sam u prvom pitanju ili odgovoru rekao, koliki novac stoji na raspolaganju kroz štednju, mi smo radili prvi put, ne u Bosni i Hercegovini, već u Europi, jedno istraživanje na koji način se novac koji je na štednji može alocirati u građansku energiju. Došli smo do zaključka da je otprilike prosječni štediša spreman uložiti 3000 konvertibilnih maraka u projekat energetskih zajednica, takozvanih zajednica obnovljive energije, pod jednim jedinim uslovom, da ima garanciju za taj projekat, da će ta investicija biti. I mi sada radimo na zagovaranju uspostavljanja posebnog garantnog fonda koji može biti pri, recimo, Razvojnoj banci, pri Fondu za zaštitu okoliša, pri bilo kojoj instituciji koja će biti potpora za te projekte. I na taj način da pokušamo omasoviti taj postupak, tako da konkretno, dakle, dvije su po meni u nekom najširem i najgrubljem shvatanju ose na kojima treba raditi za velike sisteme jačanje kapaciteta na mrežnom nivou, a za manje sisteme decentralizirana proizvodnja na nivou jedne lokalne zajednice, mahale, što bi se reklo, ili čak otočnih rješenja koja su totalno odvojena sa mreže. Hvala ti. Tomislave, znači, kako vidiš budućnost i ulogu sveučilišta u ovom ekosustavu koji zovemo gospodarstvo i nekakvi budući planovi, vizije, prilagodbe na postojeće, nekakva poruka za kraj? Mala digresija na kolegu. Koliko vidim, puno bolje ulagati u znanje nego u energiju, tako da investitor na takav način možda može razmišljati, ali to je sve povezano zajedno. Mi se na sveučilištu okrećemo i online studijima. Evo, to je jedan dio da surađujemo sa gospodarstvenicima. Ove godine otvaramo 2 online studija. Nije ovo sad marketinška priča, nego to je način na koji se mi transformiramo. To nije bilo lako. To je ponovo mogla poći digitalnu transformaciju pravnika. Znači, na način kako se to odobri, kako se ide do županije. Znači, na takav način želimo poslati poruku i gospodarstvu. Ima znanja na sveučilištu u Mostaru. Ako niste fizički spremni dolaziti na sveučilištu u Mostaru, možemo omogućiti taj dio. I radimo puno na tome. Naravno da ne želimo sve studije online, međutim, tu se transformiramo na razne načine, od certifikata, mikrokredita, na koji način, ne samo ECTS-ova, znači radimo tu određenu transformaciju. Što se tiče IT-a, znači želimo digitalizirati društvo, radimo na digitalnoj strategiji države, na takav način borimo se. Imamo prvi elektronički identitet, tako da s nekim županijama pregovaramo i sa ulogom e-građanina i sve smo to napisali unutar naše strategije. Znači, sveučilište u Mostaru se vidi da bude lider u e-građaninu unutar Bosne i Hercegovine. Zašto to želimo? Zbog toga što imamo reference, radili smo puno projekata unutar Republike Hrvatske, puno više nego u Bosni i Hercegovini, tako da nema niti jedna kompanija u Bosni i Hercegovini više referenci oko digitalne transformacije društva. To govore brojke. Mislim da je jako bitno na takav način razgovarati, sve malo i veliko dok se ne izmjeri. Tako da je bitno sve mjeriti. Hvala puno. Hvala ti. Vjekoslave. Pa evo, nažalost, nekada se svi ponašamo kao ili loši liječnici ili loši pacijenti, pa uvijek liječimo posljedicu, a ne uzrok nekakvoga problema. Svi smo danas ovdje govorili i o različitim postulatima digitalizacije, umjetne inteligencije, zelene energije, obnovljivih izvora energije i tako dalje. Međutim, uvijek moramo osluškivati tog našeg pacijenta. U ovom slučaju naš pacijent je privatni sektor, a koji je ujedno motor i generator razvoja Bosne i Hercegovine i svega ovoga o čemu mi danas govorimo. Kako osluškivati taj privatni sektor? Pa evo, upravo netom su se desila određena pravila u financijskom, odnosno bankarskom sektoru, kada su došla striktna pravila za primjenu ESG principa, gdje jako teško možete dobiti financiranje nekih projekata koji nastaju na bazi prljavih energija ili sljedbeno imaju u svom izvoru negdje prljavu energiju. Nitko nije pitao privatni sektor koliko to mogu brzo stići, nitko im nije pružio edukaciju kako se radi karbonsko računovodstvo, izračun carbon footprinta itd., nego smo samo dali pravila, evo to vam je od danas tako. Nedostatak te komunikacije. Znate, nedostatak te komunikacije, komora je upravo ta koja je pružila tu vrstu edukacije, potencirala, radila na tome podizanju svijesti, pa evo došli smo i do karbonskog otiska i došli smo do karbonskog računovodstva, ali kažem da ta komunikacija mora biti dvosmjerna i to je osluškivanje tog privatnog sektora, da bude aktivan igrač u ovoj priči i u pregovorima. I uvijek tu na neki način završim svoju misao sa jednim drvetom. Cijelo ovo ljeto svi pamtimo jako velike vrućine koje su bile i svi smo željeli doći u hladovinu, uhvatiti onu sjenku, svi smo željeli parkirati auto u hlad na plaži, a nitko nije želio da zasadi drva.
Pa ajmo se malo okrenuti onome da zasadimo to drvo pa da nam taj hlad bude zapravo posljedica toga. Hvala lijepo. Hvala, odlično. Samira? Pa zapravo ja bi se na kraju, evo divno mi je ovako nekako sve dalo šlagvort i ova posljednja misao gospodina Vjekoslava u smislu bolje komunikacije i saradnje sa privatnim sektorom. Ja bi tu definitivno uključila i akademsku zajednicu. Postoje primjeri u svijetu gdje akademska zajednica vrlo blisko sarađuje sa vladinim institucijama i gdje postoje pozitivni rezultati. Dakle, to je jedan od elemenata koji smatram važnim. I drugi je bolja i sinhronizovana aktivnost, horizontalna i vertikalna institucija u Bosni i Hercegovini u skladu sa svim nadležnostima, po ustavima i tako dalje. Zašto to govorim? Svako ko misli da je potpuno autonoman u poslovanju i donošenju različitih politika u svijetu koji djeluje kao po principu spojenih posuda, zaista ne zna o čemu priča. Dakle, to vam je kao što je naš gost Hrvoje jutros rekao, kao da planirate poslovanje i da kažete mene baš briga šta radi Federal Reserves. Dakle, to je ravno samoubistvu, sad samo pitanje je li kraći ili duži rok. Dakle, mislim da bolja sinhrono djelovanje u ciljanim sektorima može u relativno kratkom roku u Bosni i Hercegovini pokazati odlične rezultate. Hvala. Prije što cijenjene kolegice i kolege iz publike krenu na pitanja, ja bih vas zamolio za još jedan pljesak za sve naše paneliste. Bravo, bravo. Evo, ako može mikrofon dole, ima liko pitanja, ne budite stidni. Nisam valjda sve iskoristio. Ljudi ne znaju to, ali metodologiju za Value Added Intellectual Capital je razvio čovjek s naših područja, eto, profesor Ante Puljić sa sveučilišta u Zagrebu i to je ono, ima onu oznaku TM, tako da možemo popričati sa strane o tome. Evo, ja sam imao jedan slučaj gdje sam morao, gdje, kako kažu naši ljudi, ideje naše, benzin vaši, gdje imate dva partnera u firmi, jedan ima ideje, drugi ima novce i sad kako, čiji udio procijeniti, to je jako zanimljivo, evo, tako. Ima. Znači, nije da je to sad, da to ne postoji, radi se tako stvar. Hvala. Hrvoje. Pitanja? Imamo li još koga? Nema, vodio se savršen panel. Ovo izgleda bilo savršeno, niko nema nikakav. Ajmo jedan pljesak, molim vas, za našeg Borisa Krtalića i njegove paneliste, dame i gospodo. Ako nema dodatnih pitanja, ako se netko nije predomislio u međuvremenu, ja vas sve pozivam na osvježenje, kratko, nekih 20 do 25 minuta, pa se onda vraćamo. Hvala vam lijepo još jednom i vi ste zaslužili osvježenje svakako. Vi prvi.